Senateri Evode Uwizeyimana yavuze ko raporo ya Loni ishinja ingabo z'u Rwanda gukora bwicanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igamije gusa kwisabira amafaranga kuko uburyo ikoze n'amakuru ayarimo nta na kimwe gihuje n'uburyo nyabwo raporo zikorwamo. Iyo raporo yakozwe n'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu igezwa ku kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku itariki ya 9 Nzeri 2025 i Geneve mu Busuwisi. Komiseri wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk akaba yagaragaje ko kuva ku itariki ya 8 kugeza ku itariki 29 Nyakanga 2025 abarwanyi ba M23 baherekejwe n'abasivili bafite imihoro n'abasirikare bikekwa ko ari RDF ngo bateye amasambu menshi cyane muri sheferi ya Bwisha bica abasivile amagana biganjemo abahutu. Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Samuel Mbemba yashingiye kuri iyo raporo avuga ko ahubwo Loni ikwiye gushimangira ko ibyakozwe ari jenoside bidasubirwaho. Mu kiganiro na RBS Senateri Uwizeyimana yanenze iyo raporo ya Loni avuga ko abantu bajijutse ku rwego rwa Loni batakabaye bagendera ku makuru batagezeho barangiza bakayatangaza nk'impuguke. Ati uburyo bakoresheje mu kubona amakuru bugaragaza ko raporo idakozwe mu buryo bwa siyanse. Ntabwo waba uri impuguke ngo uvuge ngo umuntu yaguhaye amakuru kuri email utazi niba yarahimbye ibyo bintu. Atabayikoze bari Kampala mu gihugu cya Uganda ngo bakajya banyarukiraho gake gake. Yakomeje agaragaza ko iyi raporo idatandukanye n'uko yiswe mapping report, ashimangira ko hari bamwe mu bayandikaga bibereye mu Bubiligi bakandikamo ibintu babwiwe. Avuga ko rero ahubwo igamije kwishakira amafaranga. Ati ntabwo ari raporo igendeye kuri siyanse iyo kwizerwa, ni raporo ubona igamije gusaba amafaranga. Ati nyuma yayo ati basabye ko habaho komisiyo yigenga ijya gukora iperereza ryimbitse, basaba n'amafaranga. Iyo komisiyo bayishakira ubushobozi. Inararibonye muri politike y'akarere Maître Gasominare Jean Baptiste nawe yanenze iyo raporo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashingiyeho isaba Loni gushimangira ko hari jenoside iri gukorerwa abahutu muri Kongo. Yavuze ko bitumvikana uburyo abakoze iyo raporo bayishingiye ku kuvuga ko hishwe abantu gusa ariko batagira ikibaranga na kimwe. Ati ntabwo rero wavuga ngo hagati y'itariki ya 8 na 29 Nyakanga hishwe abantu gusa udashobora kumenya abo ari bo aho baguye, uretse kuvuga gusa ngo ni muri sheferi ya Bwisha mu mirima itandukanye. Utavuga ngo ni mu murima wande, ese byari ubudehe. Abo bantu rero ngo baje guhingira umuntu. Yakomeje agaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishimangira ubwicanyi butabaye igamije gutwikira ubukorwa n'indi mitwe ariko idashaka kuvugaho. Ati hari abaherutse rero kwicwa na ADF muri teritwari ya Beni barenga 46 kandi amashusho arahari, amazina yabo arazwi nabo bakomoka. Ati naho bakomoka ariko ntibigeze bashaka kubivugaho. Muri turi naho hagiye rero gushira imyaka igera kuri 2 nta joro ry'ubusa hatajya hicwa abantu batanu. Leta ya Kongo yakabaye ijya muri kariya kanama ka Loni ikagaragaza ko abantu bari gutikira buri munsi ahubwo ikakubufasha. Ati nibyo yakora aho kugira ngo rero ihimbe abantu bapfuye idashobora kugaragaza abo ari bo kuko hari ishaka guharabika. Akaba rero ari Senateri Evode Uwizeyimana n'amagambo akomeye cyane yagarutseho ku munsi w'ejo. Tukiri ku makuru kandi ajyanye n'igihugu cy'u Rwanda, reka mbabwire ko Cardinal Kambanda yasabiye Papa Leo wa 14 kurangwa n'ubwenge ndetse n'imbaraga. Antoine Cardinal Kambanda yifurije isabukuru nziza mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 wujuje imyaka 70 y'amavuko, amusabira gukomeza kugira ubwenge n'imbaraga mu kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Ibyo bigarutseho ku itariki ya 14 Nzeri 2025 abinyujije mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X rwa Twitter. Ati kuri umunsi w'umugisha wizije isabukuru y'amavuko yawe, ndagushimira cyane kandi ndagusabira umugisha ku Mana. Miragira ati Imana iguhe umugisha, imbaraga n'ubwenge bwo gukomeza kuyobora Kiliziya mu byiringiro byayo ndetse n'urukundo rwa kibyeyi. Tariki ya 8 Gicurasi 2025 nibwo Papa Leo wa 14 yagizwe umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika asimbuye Papa Francis witabye Imana ku itariki 21 Mata 2025 nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Papa Leo wa 14 yavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta Illinois
tariki ya 14 Nzeri mwaka wa 1955 yagizwe kardinali na Papa Francisco tariki ya 15 Mata 2023 amuragiza diocese Gatolika ya Callao muri Peru uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Hanyuma reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru babwire ko umutwe twaje intwaro wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko wungutse abarwanyi bashya 7437 bari bamaze amezi agera kuri 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Umuhango wo kwizihiza abarwanyi mu gisirikare wo kubinjiza mu gisirikare witabiriwe n'umuyobozi w'ihuriro AFC 23 Corneille Nangaa Yobero ndetse umuyobozi w'abarwanyi ba 23 General Sultan Makenga tariki ya 14 Nzeri 2025 ni kuvuga ko ari ku munsi w'ejo hashize. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka mu bya politiki yatangaje ko abarwanyi barimo abahoze ari abasirikare ba RDC nabo mu mitwe igize ihuriro Wazalendo babiyunzeho ubwo bafataga imijyi irimo Goma na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Mutarama na Gashyantare 2025. General Major Makenga yamenyesheje aba barwanyi ko bahawe imyitozo kugira ngo babohore igihugu cyabo kuko ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi bukomeje kwica abaturage bubaziza ubwoko bwabo, gusenya imidugudu yabo kandi ko bwasenye igisirikare cy'igihugu. Yagize ati yangije byose n'igisirikare yaracyangije, yaragifasha kigira nk'ikimoteri, yafashe igisirikare kivanga n'abaturage bafashe intwaro bitwa Wazalendo, akivanga na FDLR imbonerakure ati zikora nk'interahamwe, akivanga n'izindi ngabo z'ibihugu bitandukanye. Uyu murwanyi yagaragaje ko President Felix Tshisekedi ari ingabo z'ibindi bihugu agaciro kurusha iz'igihugu cye, ati aba bafite agaciro kurusha abanyekongo nk'uko abivuze. Ati igisirikare cy'igihugu yakigize nk'ikimoteri. Umuntu utubaye igisirikare ati ntiyubaha igihugu, ntakunda abanyekongo, ntibikwiye ko akomeza kuyobora. General Major Sultan Makenga asabye abarwanyi bashya kurangwa n'imyitwarire myiza yo ku rwego rwo hejuru, kugaragaza itandukaniro riri hagati yabo n'abo bahanganye nabo, ati kubahisha igihugu cyabo, gukunda abaturage, abamenyesha ko aribwo bazagera ku ntego yo kubohora igihugu. Mu ntangiriro za 2025 muri Nzeri, General Major Sultan Makenga agaragaje ko abarwanyi ba 23 bafite intego yo gufata indi mijyi ikomeye cyane ya RDC irimo Kalemi mu ntara ya Tanganyika, Kisangani mu ntara ya Chopo, Kindu muri Maniema, kandi ko kugira ngo ibyo bishoboke bisaba kubona abanyamuryango bashya. Corneille Nangaa yamenyesheje abarwanyi bashya kuretse iyi mijyi M23 izabohora n'indi irimo Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga, Mbandaka muri Equateur ndetse n'umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa.